Unterschleife machen. Ja, wenn man ganz aus. Aber ich mache jetzt die Paket. Da. Das ein bisschen drüber, ja? Das du drüber, ja genau, das schneidest du. So, das Paket. Nein, nicht so. Was denn? Ja, schon so schneiden. So gerade. Na, von Anfang an, von Anfang an. Kamu ngapain sih pakai kutang? Jadi ini tuh Mother's Day dan Mama dan kita maksudnya baru selesai sarapan. Abang yang nyiapin sarapan dengan kiddos. Ini udah diberesin sih semuanya. Hai, Lui pakai baju Spider-Man. Wih, Spider-Man. Oh, Mama nggak boleh nyanyi. Nggak boleh. Cium dulu lah mamanya bilang Happy Mother's Day. Mother's Day. Jadi ini katanya, aduh Mama harus pakai baju cantik. Mereka katanya ada kejutan. We will see kejutannya apaan. Jadi hari ini Mama bener-bener di servis. Bangun-bangun udah ada sarapan. Terus Abang juga bikin kopi. Yang biasanya Mama kalau minum kopi itu kalau ini ya, kalau sore doang. Berhubung hari yang spesial, jadi minum kopinya pagi-pagi pas sarapan. Ya udah, ini sekarang Mama mau lanjut siap-siap dan nunggu kejutan apa dari mereka. Oke gengsi, sekarang mereka lagi sembunyi dan mereka minta supaya Mama tunggu di sini. Dan berhubung karena ini momennya lucu banget, jadi Mama pengen ngevlogin ke kalian. Ini Mama udah dandan dikit nih. Ini sih, mana sih mereka? OMG. I love you, Mom. Wow, I love you too, Kakak. Wow. Was habt ihr noch etwas da drinnen? Was habt ihr da noch Ja. drinnen? Atau Mama auch lieb? Mama sayang Ja, juga. Mama. Schatz, ich habe etwas für Ya ampun, dich. kayak wah. Makasih, Bang. Und Schokolade, merci. Coklat. Coklat. Louis mana? Louis, Mama. Kasih Mama juga. Da. Makasih, Mama. Louis. Cium. Mama. Cium. Ih. Mama. Da. Was ist? Aduh. Wie kommt das so? Nein. Nein. Ini apa ini Kakak? Ini Kakak hatin di Sunda semua. Jadi ini Kakak bikin di sekolahnya nih. Kejutan buat Mother's Day. Mama nyanyi. Tunggu, Mama baca dulu. Wah. Oke. Ini kartu ucapannya. Tunggu. Ini kartu ucapannya. Ein Blümchen braucht die Sonne und Mama, ich brauche dich. Du schenkst mir so viel Wärme und darum liebe ich dich. Du nimmst mich in die Arme, du tröstest mich und lachst. Heute zeige ich dir Dankeschön für alles, was du machst. Liebe Mama, ich wünsche dir alles Gute zum Muttertag. Ich mag dich, Mama. I love you. Kakak Sam. Makasih. Ini dari Kakak Sam. Wah, ini prakarya di sekolah. Dia bikin apa namanya tikam. Dan dalamnya ada coklat kesukaan Mama, Raffaello. Yang isi kelapa, ya ampun, so cute. Tunggu, dari Louis mana? Das ist der leer. Das ist Ja. was macht der Monster. Dan sekarang Zoe punya something juga buat Mama. Weißt du das? Mama lihat. Du. Ja.
kan si abang. Ini baking apa tas hadiahnya tas Christmas dong. Ini kita buka. Yeay, makasih Zoe. Kita buka ya. Lagi. Warte, du das weg, sonst schmeißt du das. Mari buka. Ayo sama. Louis buka. Wow. Kamera baru. Ih. Dia nggak mau dicium. Makasih. Kita buka ya. Kita unboxing. Di sini. Ya. Kita buka, kita unboxing. Oh. Udah. Wah, sini. Udah. Astaga. Jatuh nanti, jatuh. Mama lihat dulu, Ja, Kabel. Ladekabel. Hey. Oh ya. Wow. Tada, ini vlog kamera, ya ampun. Bang, ini makan di lensa Bexe. Ayo sama Zaza. Duitsland. Ini lensa yang bisa diganti-ganti objektifnya, gengs. Mit Mama. Makasih, Bang. Mama memang ada 3-4 objektif yang nggak kepake ya kan? Wow, ide bagus banget ini. Ih, keren. Bisa? Makasih kakak. Aku hadiah. Ini yang di sini dong, di bawah. Di bawah. Terlempar. Tunggu. Ini talinya ya. Ya ampun, ada aja sih abang ini. Jadi setahun yang lalu itu Leicester was war das für Kamera? War das Geburtstagsgeschenk oder auch Muttertag? Ich weiß es nicht mehr. Ya. Dan abang beliin mama juga itu kamera vlog. Kalau nggak salah itu bulan April apa bulan Mei, bulan-bulan segini juga sih gitu loh. Setahun setelahnya dibeli lagi kamera. Ya ampun si abang, gemes banget. Gaya ya pakai 2 kamera gitu ya gengsi. Jadi ada dari sisi sana dan sisi situ gitu. Ya ampun, ada dari si abang ini. Ih, happy banget. Makasih kakak, makasih Zoe. Makasih Louis. Sini, lu coba minggir dulu. Abang. Louis. Die sind nicht zum Spielen. Louis. Sekarang kita mau foto-foto dulu. Lihat kerempongan kami kalau foto-foto ya, geng. Tuh. Diberesin dulu.
Dan sekarang kita udah buka coklatnya. Wow. Sini dong ya. Wow, enak ya. Si Spider-Man susah banget diajakin foto, geng. Asli krempongan. Ya. Luis, banyak foto makan nih, sob. Makasih, Bang. Makasih, Kakak. Nah, mana Zoe? Tuh menikmati coklat, Spider-Man duduk di meja. Spider-Man. Sama-sama main-main deh. Sugrus. Terima kasih geng sudah nonton. Thank you for watching. Oh ya? Enak ya? Bilang thank you for watching. Thank you so much. Ya, Spider-Man. Thanks. Terima kasih sudah nonton. Happy Mother's Day. Oh iya, nanti hari Kamis Mama ada undangan Mother's Day di sekolahnya Kak Zoe. Tapi kayaknya nggak bisa filming sih, gengs, karena you know lah orang sini tuh agak teramat sangat privacy sekali. Mama di mana sih? Mama di mana? Ini waschen, kom. Warte. Jadi ntar mungkin bakal Mama tampilin aja di Instagram story, di IG story gitu kan. Paling ya foto sama cuplikan sedikit. Biasanya sih kakak Zoe akan tampil gitu, nyanyi-nyanyi. Terus Mama juga dapat bunga dan kita tuh ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh sambil makan cake. Dan yang baking cake itu mereka dari sekolahnya gitu nyiapin buat para ibu-ibu yang diundang datang untuk merayakan Mother's Day di sekolah mereka. Seperti itu, gengs. Oke deh, kita mau lanjut menikmati hari Mama ini kan. Jadi hari ini Mama bener-bener santai, kata si abang. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain, duduk-duduk aja kayak tadi, bangun tidur udah langsung ada sarapan, terus disuruh ganti baju, dapat hadiah-hadiah, terus ini nggak tahu ini program ntar sore seperti apa. Dan sekarang sih sebenarnya udah mau menjelang jam makan siang, tapi karena kita ngebrunch itu jujur ini perut masih kenyang banget. We will see ntar sore kita ngapain ya. Tapi cuaca sih nggak mendukung ya karena hujan. Di luar hujan. Cantik. Cantiknya Mama ini si mungil. Apa itu? Mutatak? Mother's Day? Coba Mama lihat. Itu punya geseng buat Mama. Kok buat Louis? Coba Mama lihat. Ya. Coba lihat. Lihat Mama. Ya lihat Mama. Das gehört nicht Louis. Das gehört vom Muttertag, oder? Punya Mama ya? Buat Mother's Day. Coba lihat. Wow. Apa itu Herz ya? Wow, ini Mother's Day. Coba kita lihat. Ada kartu ucapannya ya. Mama baca. Ya. Alles Liebe. Terbalik. Dibalik. Gini loh. Gini. Ya. Dibilang terbalik. Alles Liebe. Ini loh. Sumutatak. Wunsch dir dein Louis. Ini apa sih? Oh, ini buat masak, gengs. Dibikin mereka motif-motif gitu. Ini namanya Louis nih. Louis. Iya. Iya. Das kan Mama. Iya, sebenarnya buat Mama, tapi ya nggak apa-apa. Louis yang bikin ya. Louis. Iya. Kiat Mama. Oh, itu bukan punya Mama. Kiat Louis. Nanti Mama kan ke sekolah Zoe kan hari Kamis ya. Das ist penting. Acara Mother's Day-nya di sekolah hari Kamis ya. Iya. Meine Mama bist, mag ich dich
ini? Das darfst Ini apa? du aufmachen. Zoe. Ini apa ini? Buka dong. Mama yang buka. Mia. Ich kann das. Gini loh, Nah. Oh, nggak bisa. Wow, ini dibikin sendiri nih prakarya sendiri. Ini kayak buat makeup. So, ini isinya apa? Ini ada Zoe juga nih. Zoe. Wow, ada dompet. Si dompet. Ya, sekarang kita ambil kue. Mau kue? Makan? Terima kasih. Sepiring berdua sama Zoe ya. Lapar. Kakak Sam bilang thank you dulu kakak. Bilang bye-bye yuk. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Und auch noch eine schöne Muttertag. Ya, kata kakak Sam Happy Mother's Und Day. gib Daumen hoch. Oke, bye-bye.